Silav, êvar baş, şev baş, hemî hevalara. Îro jî em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin ka binêrin çawa pêşketin hene. Wê tiştê ku diqewmin bû yerên ku derdikevin holê çawa dikarin bandor li me bikin. Hevdîtinên Netanyahu hene li Amerîkayê. Bawer dikim hevdîtinê xwe hinekî dirêj kiriye wê heta roja şemî jî bisekine heta dawiya heftê. Normal wisa plan nekiribû lê xuyayê hevdîtinê wî xweştir bas dibin, serkevtî de bas dibin. Hem be Donald Trump ra hevdîtin pêktîne û hem jî derdorên cuda yên Amerîkayê re gelek kes nû hatine ser wezîfê. Li rojhata navîn jî ev kes bi bandorin. Îjar li rojhata navîn çûna Colanî, Ahmed Şara ya Erebistana Suudî pişra jî ew ê sibe biçe Tirkiye. Ka em binêrin ew ê çi bixwe bîne. Hevdîtinê di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta nû ya Şamê de heye. Tabî tiştekî din jî pêk hat ku Rêveberiya Xweser ev kongreya avabûnê ya li Şamê ret dike. Rawa nabîne, sebebî wî hene, em ê ji we re bêjin. Îro hevalê min Ronê Ruha bi me re ye. Em ê bi wî re şîrovê bikin. Ronê merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min silav ji te ra û ji hevalên me niha dişopînin temaşe dikin silav ji wan re jî. Tu çi wanî başî? Spasiya te dikim başim em jî dişopînin dibê çe li welatê me ciyekê erdnîgariya welatê me lê cî girtiye yani weke rojata navîn dibê jî ev gotin jî dîbûye weke benîşî ser devê me da pir naxwazim bikar jî bînim rojata navîn û daxwaniya şapemeniyê û çareserî û walhasil hinekî madê mirov jê digere lêbelî rastiyek em jî wê dirê de me jî têdanin li wê dirê ser û bin bûye her tişt ser û bin dibe hêvî dikim em jî nehêlin em talan bibin dîsa wêran bibin Kurd hewakî cî têda bidixwe. Ronê dawiya heftê îmkanê min çêbû ez biçim saziyê û ji wê derê jî dawetekî me hebû. Ez çûm dawetê jî ez bînim bîra te gelek heval li me temaşe dikin, gelek însan li me temaşe dikin. û gelek kesan behsa te dikir, sohbetên te, şîrovên te gelek hez dikin. Vêya jî mixwest ji te re bêjim yani silavê wan hene ji te re. û niha jî bi vê wesilê hemî kesên ku li wê dawetê dîtin û kesên cuda jî em rêz û hirmetê xwe ji wan re pêşkêş dikin. Ez ji we re spas dikim ji ber ku hûn me temaşe dikin, dişopînin. Me fehm kir ku heqeten pêdiviya însanan, pêdiviya mirovê me bi weşanê wisa heye. Min fehm kir. û tiştekî dî jî ez bawer dikim em kanala bi tenê ne. Ku dikare bi îstiqrar weşanê her roj birêve bibe. Em kanala bi tenê ne. Em pir dixwazin hevalê me dijî çêbin ama zehmete jî mirov her roj carekî du car derkeve pêşiya ekranê, pêşiya kamerayê û nerhete yani. Mamoste di gotina lê zêde bikim li vê çika te dibê çi ev tiştê te diyar kirin. Karê tu dike yani dibê çi karê ku ez û te dikin, em dikin. Belê karê em dikin yani ama bi dawiya dawiyê ra niha şivanê wî pezîtiye du şivane. Welhasil yani ev kar bi rastî li ser YouTubeê pêwîstiya mezin jî hebû û tiştê dinî balkêşî dike yani bi Kurdî tu dike û heman demê jî wek ji bo xebatekeke netewî tu dike yani hem hezkirina te û rêza te ji hemî partiyên saziyên û dibê çi civakên Kurd ra yê ji bo Kurdistanê tev digerin him tu dilê xwe ji hemiya re vedike û heman demê jî derdekî tê popülîzmê jî nîne ji ber çima ev jî tiştekî di serkeftina te de bawer dikim nîşan dide zaten tu rojnamevanekî tê nazkirin demeke dirêj civaka Kurd televizyonê me yekemîn de naz dike tek li vê derê diyar e derdê te di vê derê de tu jî xizmetekî bike û Kurdistan ser û bin dibe berxwedanek mezin heye qetilîamek mezin heye tu jî di vê derê de agahiyê dide gelê xwe ama hêlê jî digire yani hêla te çi ye hêla te Kurd e Kurdistanî ye însan e xelkê mezlûm e welhasil ez dibê qey klîta serkeftinê jî yek ev e. Mala te ava te xwe şîrovê kir tabî kî derdê me xizmet e heqeten birêya medyayê mirov bikaribe xizmetê bike ez hin rûpelên ez bigirim deqekî çünkü dengê me tev li hev dibe o wisa baş e.
Derdê me ew e ku em bikaribin bi rêya ragihandinê bi vê weşanê em hinek xwe bigînin her derê ku miletê xwe agahdar bikin. Ez bawer dikim xizmetekî pir girîng e. Di pêşerojê de yek ji stûnên bingehîn ê tekoşîna Kurd û Kurdistanê wê ragihandin be. Yani ev xebat be. Muhîm e. Çünkü heta xweşe herhalde Kurd bi çek û sîlaha mücadele nakin. Şiklê mücadelê, şiklê tekoşînê wê bigware. Naronê em derbasê meselê bibin. Gelek meselê siyasî hene elbet lê tişta ku em pê hesiyan kampa holê heye. Donald Trump biryar da alîkariyên derve rawestîne. Piştî wê rewşa kampa holê ya bajarê Hesekê xirabtir bû li Rojavayê Kurdistanê ji ber vê yekê Bluemont ku rêxistineke dabînkirina alîkariyê ye mecbûr ma karê xwe li kampa holê rawestîne. Li vê kampê nêzîkî 37,000 kes hene. Piraniya wan jî jin û malbatên Daişî ne. Kesê li vê kampê dimînin yani dî xwarnewand xede pêdiviyên din ên bingehîn jî kêm dibin. Çawa dibe êdî nizanim ama wezîfeyekî mezin êdî dikeve ser rêveberiya xwe ser. Yani ê ku li wê derê dimînin dibe em 6 salin li vê kampê dimînin em westiyan êdî. Mesela yek ji wan dibêje li Baxozê dibe hevjînê min mir em hat kuştin yani em wêran bûn Daişî bû yani li wê derê jiyana me gelekî zehmet e. Em dixwazin belgeyên xwe nasnameyê xwe bigirin vegerin Iraqê. 16,000 kes ji Iraqê ne ê li vê kampê dimînin. Yani rastî de rehet e dikarin vegerin Iraqê. 15,000 jî ji Sûriyê ne, 6,300 kesê din jî ji 42 dewletên cuda ên cîhanê ne. Li gorî rêveberiya kampê yani Amerika jî haye wê jî heye ku Daeş amedekariyan dike ji bo êrişê vê kampê bike. Li ser vê tiştek nebêjî em derbasî mijarekî din bibin. Ev kampa holê malbatên Daişî lê ne û mêrê wan jî Daişî jî li ew ê ne. Li zîndanê girtîne. Rêveberiya xwe ser. Hevan û deng baş e? Hûn ji ber bêjin deng baş e em bidomînin. Tamam. Kerem kî hevalê Ronî. Mamoste ve dibê çe kampa olê ew kampa niha li wê derê bi rastî demeke dirêj ye rêveberiya xwe ser wî xelkî xwedî dike yanî zarok tê danin û welhasil yek ji bo Daişê şerkirine tê danin lewra ew him xeteryakeke mezin li herêmê çê dike ew heman demê jî bi hezaran ew xelkê ji bo hatin Daişê şerkirin nan çêkirin xwarin çêkirin bawerî bi vê îdeolojiya Daişê anî ji welatê xwe ji Ewropa ji derên derve terkirin hatine wê niha li wê derênin mijareke çî ke Tirkiye demeke dirêj e yanî ez naxwazim pir dibê çê vê rastî şîrovê jî bikim wê jî bibêjim ji ber ke hinekî yani bi hawakî ji ber ke şîrova min heye a min radîkal e yani şîrova min çawa radîkal e kesê li wê derê destê wan ketinin xwîna gelê Kurd û kesên jinên Kurd birin li pazarên li çolên Erebistanê li dera û li Gaza û nizam Kudrê difirotin hîn jî em ew jinên Kurd hin piştî wê re hewqa sal 10 sal derbas bûye em dibînin wan însanan sûcdar in ama yani dedî sûc jî heye sûc jî heye û ew însanana poşmantî jî nîşan nedanin ew însanana destê wan bixwîne dixwîna gelê Kurd a gelê Kurdî yê herî bê kesî bê xwedî perîşan xelkê êdî qal dikim min ez bi xwe weke ronî min wan însanana hewqa sal xwedî nedikirin wê bibêjim eşkereş dara bibêjim dikeve belkî têkeve cî sûc jî ama min wan însanana nanê gelê Kurd neza wan însanana yê dok jinê Kurd talan lê dixistin gelekê wan ciyê dixwastê herin Kudrê min ê bişanda wê derê ama zarok Van aliyê de ez nepterame. Van aliyê de ez nepterame. Ya ma derdê min ne tu mirav dine Ronî. Mafê mirovan tiştekî pir cuda ye. Tabii ki tu hestiyar tevdîgerî ama hak, hukuk, adalet wisa kî dibe bila bibe însanekî sûcdar wextê ku te girt dibe tu li zindanê şert û mercên însanî jê re çêkî.
باشه مالاتیا وارونی نانا از او سات فکرم yani. انا اجي وصل فكرم ما مست اجي وصل فكرم فقط واي انسان سبي دركه ويوري دبي تشد طولش تهلينا او انسان وصايا جبو طولش تهلينا حجر هوالي من روجمان دروي درا بقمر را دبيبن ميستري وجهك معامله کی باش اقناب کی نزنم مادام کی تو بهیزی مادام تولید باش والحاصل فيديو دو قوتين داوي بكم او درباس بو من وقت قلت من هيستي بقاعد بالكاني زمان دولة ترك دمك دريجة ذاتا دقازة دست باوي جوي دريدا كابنا رد بيجي ازي دبيتش قومانديو خبينم ورم ويدري بباريزم ازي فينانساوي بكم تشبه ذاتا دولة ترك دمك دريجة وصاد كي اما زيفي دكم ريفابريا روجاواي كردستاني چه بيويست به چه باش بجبوي روجاواي كردستاني وي بكه از دانم همه حوالی میوه که تفکرن اما دیساجی از جدا تفکرم کهوان نو کی جوه ملیسا سوزن ناست که ملیسا سوزن وقت ناوی بیستیه رونی تبخوا ناوی بیستیه ناجی یکمین دو بیسم tamam ملیسا سوزن ev canike ev artisteke ji Türkiye Kurde Türkiye nizanım rola zamanaki rola YPJ listi bu filmeki de beli İşte anaha derhekli de lepersin hatiye vekirin jber propagandaya rexistine u anaha ifade bide ez bu ki mebike ve hapseyci dve demi de ku sektöra sinemayda per insan dikevin zindane tengirtin bu artıkım روشوي زحمته والحصل أنها إفادة بتيجرتن يعني أفجي مسألة كي جرينجة يعني مروف نكره رولا خاجي بليزة ده السينما التركي ده في تركيا برده بيشا كردستاني ما مسته يا تشبكم أفجي مسألة أنا يعني كتشك هاتيا رولا يبجي ليستيجرتن مجبور مرو ماس بكا سری سر بوسه وکیل به بلا به یا خودشی راضی به یعنی هاتی رولا یه پجی لیستی یعنی ایدی او دبه yani ka te dibê çe te gog dayiminiz gerek nigê xwe lêxim ew hatiye rola xwe ji lîstiye pera bejna xwe li ber distewînim ama rastî wî rolî dilîzem bi canê xwe dizin ji min em herin behsa wan bikin tamamen basavan jî bikin em basa dostan jî bikin Ronî nabe sedî set ez îro pir dijî te min gorê wî mamoste pir xweş e ez dixwazim tu muxalîf bî û ez jî muxalîfê te bim em ji xwe re ne mesele zaten em mîne hev bifikirin îcab nake em warin cem hev jî nana em minek ji hev cuda jî difikirin ji te re bêjim sedî set tamam em basa min biçî bikin li wê derê teqînekî çêbû li gorî ajansa Sanayê li bajarê min biçî ji aliyê dewleta Tirk û çeteyê ve hatê kontrol kirin hatiye dagirkirin li wê derê teqînekî pir dijwar pêk hat 18 kes hatin kuştin Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê teqîna li min biçî şermezar kirin ragihandin ku bûyerên teqandinê şerê navxweyî kiryarên komên çekdar yên girêdayî dewleta Tirkiye ne yani ev êrî şermezar kir her wiha bang li hikûmeta Şamê jî kir ku werin vê meselê lêkolîn bikin eger hûn nikarin bikin rê bidin me ku em lêkolîn bikin sûcdaran derbixin holê ji ber ku ez bawer dikim dewleta Tirkiye hewl dide van sûçên bi vî rengî ê terorî bixestûyî Qesedê ev kiryar dibêje Qesedê stratejiyeke sabît ya wan komane ew kom birêya kiryarên bi vî rengî dixwazin şêniyan bitirsînin li ber xwe pêşandanên wan êne dijî rewşa xirab ya li min biçe û ji ber pirsgirêkên dizî talankirin destirêjiyê gel dixwaze serî hilde meş û mîtîngan pêk bîne bi van çalakiyên terorîstî dixwazin pêşî li gel bigirin hêzên me di eşkerekirina sûcdaran de xwedî ezmûneke mezin e hêzên me tecrübeyên xwe yên lêkolîn û lêpirsînê pêşkêşî Rêveberiya Şamê dikin da ku aliyên rastteqîn yên sûcdaran li pey van teqînan kî dibe bila bibe em dikarin eşkere bikin her wiha kesên hewl didin bê delîlan bi tewanbarkirin sûcdarkirina hêzên me bi van sûçan kiryarên xwe veşêrin yani bi sûç dixin stûyê me ji bo van kirinê xwe veşêrin divê em dixwazin wan eşkere bikin yani teqîna li min biçî bi vî rengî bû kerem Keronî
يا بسريسات يعني في دافرانيا ريفيريا روجاواي كردستاني قال لك جيتا يا ذاتن دبيتش درك إيريش نرچل سر كسين چكدار كسين آل همبرين يبقى شردك إيريش بيتش سروان ذاتن دياره و دبيتش ما في يبقى ما في روجاواي كردستاني لي بلي بيتش النفس سيفيلا النظام الباجاري من بنجين تقنية كيفيك بينا يبقى فياناك وجبرك خلکی من بجی راست اما سدی دبی چه دیسا سدی حشتی وی بیه پگیرایه اف کاری میتا دولتا ترکه دو قازه وی گلی جی کردا دلسار بکه جی پگی دلسار بکه دا کل همبری وان چتانا سری رانه که چتا قبول ببه و چتانا قبول بکه اف کاری میته سدی ست ام دیسان وگرن سر مثلا داعشین گرتی مثلا زمانه که هن هوال ده فکرین گلو مروف وان چتین گرتی نکاره ده چیکرنا ریان ده خدمتا باجار ده خدمتا جواکی ده بکار بینه بده خبتاندن ده چیکرنا تونلان ده پاشی وکی اتیک خاطرات کرن جبر کو دکیوه چارچوبه کولتیه تابی مروف جملتی مپرسه نه نه اجی قبول نکم که چه چرچوبه کلیتی همان دمیجی در این استراتژیک تو نکان ریوا انسان نابده وایشه سباویجه یا دبس سبی والحاصلات تشتكي خطریه tabii جار بوی شکلی نها İlham Ahmed daxuyaniye wî heye hevseroka daire tekilên derve ya reveberiya xweser e İlham Ahmed li ser rojava heyî ji rojnama İsraîlê Jeruzalem Postê re axifiye em bi çend gotinan behsa naveroka daxuyaniye wî jî bikin ka tu çawa şîrove dikî hinek xuya ye tekilên İsraîlê Kurdan baştir dibe ji berê pir baştir e Tu باور دکم تو کیف خوش دبی جبر نزبونا کرد و اسرائیل نه و سرونی از که خوشم و دمک دریجه هین کسی تو تشتكي وسند قلت من في دريدا دبي چه شرك دوماند والهمبر انتي سيميتيزم يجي من شرك دوماند دمك دريجه جبرگ ما ام قال كرد زماني مدى ده حرب بيفين مدى دنوشين مدى انتي سيميتيزم برهيه جبرگ انتي سيميتيزم چيك كوهيه دبي چه فرهنگ كوهيه چه دبي انتي سيميتيزم چنابه والحاصل ام وين نزانن ما انتي سيميتيزم شكي قرتيه مش چپيتر قرتيه ام كسين ايرو دبي چه يعني سول چپن چپگرن مش چپيتر قرتيه وكسي دنجي ام دبي چه كردين هايوان هناك مسلمان جي كسين وكو هدا باري قرتنا والحاصل يعني يكمين جبوي من دمك درجة بيتا كوشني دم انتي سيماتيزم زمان كردي دا چاپمنيا كردي دا بيسكراندن جبرك قالك هي وادمي داويه هناك النظم بويا اما دي ساجي او چاپمنيا كردا يا تسليمي چپگرین آن جلین چپگرین ترک بونن ادیتوری وین چپگرین ترکن آنتی سماتیزم دبی چه رادبه جور دومان دکه دوغان اما دکه رونی نتانیاهو جی راحت ناسکنه گاز اسیر و بنکر سوچ شر پیکانی زارو زیچ زارو جن کشتن جبلی سیویل کشتن دولت ترک جی راحت ناسکنه نسيبين سرو بنكر جزير سرو بنكر دبيتشا دولة ترك كوشكري سرو بنكر لاشين كردان برجمين فراتي بردان دولة ترك جبوي فيشاقي وخب كارينن جنين كردية لدرس مي دجان يبون بسنغالي خصن تكشتن جمرة يعني دبيتشا أنا كهنك رشنبيلي كردي هنا ناخذ منافذة قال لك كان يجي براتيج كلام وان كلامي وان حسدكم يعني دبي چه هولی تشتک نینه همن دبي چه در حق گازه ده ما گازه جی و ام کرد نزانم چه یعنی ها دبي چه اف نفن اف نفن اف چبنه yani Romiç kengi ve tu tekilya Kurdu İsrailyan da Parezi çen sal çe bu تکیه که من آرکولوژی دور و دریجه یه از وی بویژم تکیه که من آرکولوژی دور و دریجه یه çünkü dema zaneki ketim Koreya arkeolojiye evgel heger çıqas nezi heve bi çanda xwe bi kultura xwe ama herî zêde sosyolojiya wî liv û tevgera wî gotinê wî yanî halan û lîrandin û dema di şera da tu çika kevin bixwîne dibe çi Tewrata kevin bixwîne Tewratê bixwîne تدريج حيرا ناف بيركا منه افجنا وصد كر ولا هنا بيركا منه نا افكالي منه انا افخالي منه يعني تشتين تيغوتن دمال واو صابويا
يعني zaten ريوتيا وي ج ولاتي هورا ج خوراني ج حراني والحاصل شويه اما دي سجي او مساله شي هجر از دبيج مخلكي مظلوم ام تدينها قال لك منا جهيلا بواك دبيش ام مظلومتيا فنابينن ام لمظلومتيا خلكي دقرين لمظلومتيا عرب وترك دقرين لورا غازه بويا بزكا سر زمانه ما اجاري ازوار مظلومتي ديرو كيدا قال جقال جوي مظلومتر نينه ديرو كيدا لسر ري عردي ولتو دنيا دنا جي هجر هبن جي قال جقال جوي مظلومتر قال جوي بإيشتر نينه يعني جمصر چاوا درکت سینا چوله بناره 40 سال سینا چوله تی و برچی و پریشان و ایجاره بناره آنی خطو پیسر هف کر لی اسارتا چیکی بناره اسارتا بابیلان بناره خلقك نتوک تفهف هات هسیر کرن سری هات جه کرن ناموس تالان بو هرتش تالان بو ولا تیوی بسر هف دا چی کرن خلقك هات تالان کرن چو کدره چو بسرای بغدای الویدره هسیرات گرتن وكما قلت يا مرة بدا عشا عجبت لنا تشيكا تشينك النا علاقية في قالي نزي 7 سالي بوليتيكر ان كاري هاري بيس بهاد كرن چونكي بلکه هيسيرات بو كرتن نتوك كسك هيسيرات كرتن نتوك هيسيرات كرتن بيرا يجاري عيسى وروما والحاصل روما يجاري وقالي جوي دري درخص هيسيرتيا وي قالي لحر دنيا بلا بو يجاري لحر دنيا يجي خلكي زور زحمت لي ذكرش بالك تقول تج روجات نافينه لأوروبا جيش خورا ندیدی جبر که روشاتا ناوین بو از خوازم وی ببیجم بریا 300 سالا لإسپانیا چاندنی لوان هاته قدحکن پورتکیز إسبانيا والحاصل عثمانليا لإيطاليا لفنزيا خبط لوان هاته قدحکرن بله zaten antisemitizm kokavi جویدری دست بید که افتیدی مثلا antisemitizm والحاصل إجاري بيرا عثمان دبيتشا أو بو إمبراطور ودريج بيزانس أستن دوزا والحاصل شيبو إجاري قد خبو نكان يبها تآخا خواه يعني قد خبو نكان يبو بها تآخا خواه بدزي بها تا خانيه خواه دبيتشا إكالو باوي خواه بيري خويا بديا هنكا دما لي قلي بكرا عثمان يا ودقر جويدري در دخست والحاصل ويجاري الفيدري نازي چاني سري هتلر چاني سري چام دياره نه تدي او ديمنن او وني وان جبرچينا زاروكين هستي تني الهوا مانن هستي تني الهوا مالن الفيدري لسويسرا الولات ازيت زان چا وقام بوان راي الفيدريه زاروكي وان جدات نستندن زاروكي وان جدات نستندن چما دغو تو جوين معبودية جويان لأوروبا تيزانين ياو لجيهاني يعني ها ام كرد ام المغدوريتا خناغرين ام المغدوريتا فلسطين دقري فلسطين حماس داعش ها از نابيجم املين دقري اما ايرو مسألة روشنبيري كرد مسألة من ابو روشنبيري ان كرد جبرق دزانينجه تركادا وجبرق ابو خان مظلوم بو جبوي شخورا سيوانا كي ببيني خود چون داويتن دخلو داوين چپين ترك دا يعني الالجين لبيجينج چپي ترك هتن دسپيك لبيجينج پرگالا سيستما تركيا را در باس بونه خندنه به راجي جاري بيجينج چپي ترك را در باس بونه این نه روشنبیری کردن هر چی خوش خوراد بیم روشنبیری کردن جی وقتا تو روشنبیری کرد به تو بری سوا وی گلی تو چاوا وی گلیج وی دبی چه فرمانی خلاص که در دیتا گلک او به تو ببه خباتکاری کدکاری فکری دا کووا گلاج وی توفانی به خلاص کرن سوا گازی مگری سوا گازی دگری دا وی اسرائیل دا دبی جبوی که ترکیش دبی جنیا جبوی اسرائیل و کرد نیزی هفونه امان ها برا چه نبید جبرگه کرد و اسرائیل نیزی هفه کردی خلاص ببه و یا تدبی چه یعنی انرژیا که کرد یا کرد و در که ولی احتمالا کردستانه که چه ببه والحاصل لورا دولت ترک ایریشی کردا دکه بیجی اسرائیل نظام چه گازه روشنبیری سناوی کردستانی تفدگره اوجی دکه وی خافکه دکه وی لیستکه ها دمك دريجة في باريزم وچونكي روجلاتا ناوين يعني فيان نه از بخوا د باريزم ام د بيجن يا نال دورا ام تيدا غرك ام شونه شي بكن دورا ام تيدا كويا روجلاتا ناوينه
امریکا هیزیدن چقاسی الویدری به وی چقاسی کانه بالی کاردیه بدمه ندیاره اما الویدری جیران ما وکم ایش کشاندن ایشا گل کرد زانبن و گل کرد جیل رجلات ناوین دبی چه بویه وکه قاصد دموکراسی قاصد نرخ جنه قاصد نرخ وجدان جوانا یک گل کرده ev gelê Kurd wê nehêlê tu gelê din dibin fermana keve dîsa esaret li gelekî din li tewek din rabe ha Ereb ha Yahudî ha Türk lewra İsraîl jî dema dibe çe sar wezîrê karî derve yê İsraîl hat serkar ez vîya dîsan dubare bikim pir tiştekî dîrokî got ev di vê sed salê dawiyê da an jî ji avakirina İsraîl heta niha tiştekî wisa xelkê dewleta İsraîl negotiye ji niha û pêve got rojlata navîn em ê bi kesên pêkhate yê ji bo mafê xwe jiyanê li ber xwe didin em ê bi wan ra bibin hevalbend wana jî kîne sereke yek gelê Kurd e yek Durzî ye êdin jî gelê Elewî ye ev şoreşeke çawa İbrahimê kalê wan şoreş kir goydî ez zarok naylim bê şerjê kirin ez ê dê zarokê xwe ve beranekî şerjê kim şerjêkirina zaroka kir qedexe rojlata navîn ji bo İsraîl jî ev jî tiştekî dîrokî yekemîn car bi xelkê xwedî hêzra naşoxile nabe hevalbend bi xelkê dibin zorê de wê bibe hevalbend ev tiştekî gelekî dîrokî ye gelek spas hevalno emîro pir mîvana nagirin ama hevalên bixwazin tevlîbin li xeber bidin ama îro hevalê min ronî mîvan e ez pir naxwazim gotinê jê bigirim ez dixwazim hinek biaxife îro jî bi giranî mesela me İsraîl e ew jî van aliye de hinek xwe pêş xisiye agahî wî hene ka İlham Ehmed çi dibêje hevseroka dayreya tekîlên derve ya Rêveberiya Xweserê İlham Ehmed li ser rojeva heyî ji Jerusalem Postê re axivî İlham Ehmed dibêje İsraîl roleke girîng dilîze da ku aştî li rojata navîn pêk were girîng e ku bi wan re diyalog hebe İlham Ehmed li ser mayîna hêzên Amerîkaya li Rojavayê Kurdistanê jî dibêje ez xweşbînim çi dibêje Sûriye ji aliyê askerî îdarî ve bûye çend heremên cuda Bakur Rojhilat dibin desthilatariya Rêveberiya Xweser de ye li heremên Qeraxa Deryayê rewşeke taybet heye li wan deran yekîneya îdarî û hêza ji bo parastina heremên xwe a Durziyan heye li Idlibê derdorê welhasil îdare hene hêzên din hene niha eger kesekî bê bixwaze hemû xelkê dibin sîstemekî de kom bike ev wê bibe sidema şerê navxweyî ji aliyê cuda ên Sûriye ve ev nayê qebûl kirin ku kesekî bibêje mikir û bû me tirsî ew e ku heteşe bixwaze siyaseta desthilatekê yekalî li Sûriye bimeşîne imkan derfetê nede kesê din ku werin tevlî bibin em hemû yani dîroka heteşê baş dizanin li pişt wî çi heye çawa heta niha çêbiye em heteşê baş nas dikin wisa sergirtî diaxife tu pirsgirêka me tune bi hêzên yani ku hêzên Sûriye Demokratîk qesede bibe beşekî ji wezareta parastinê yan jî bibin beşekî ji artêşa Sûriye dibe pirsgirêkekî me wisa tune mümkün e çêbe ama ne ku tevlî bin belav bin wekê ferd bibin şirîgê artêşa Sûriye divê yekîneyên wan yên taybet hebin beşdarî serkirdayetî artêşê bibin li gorî wezareta parastinê ya Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî 2000 askerên Amerîkayê hene li ser vê jî jê pirs hatiye kirin destpêka îsal dibêje desteka îsal destpêka îsal hinek êrişên Daişê li ser baregehên Amerîkayê hebûn gelek êriş li ser heremê me jî çêbûn hêjmara wan zêde dibe êrişên Tirkiye Daişê teşwîq dikin rayedarên İsraîlê carinan piştgiriya xwe ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo parastina wan ji êrişên komên çekdar diyar dikin yani ev İlham Ehmed dibêje rayedarên İsraîlê piştgiriya xwe ya ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê nîşan didin ji bo parastina wan ji êrişên komên çekdar weke Daîş piştgiriya xwe nîşan didin ev mihîm e bê rola İsraîlê bê rola cihuyan çareseriyeke demokratîk li rojata navîn nemümkün e dibêje Sedî sed tiştê dibêje ji navbera kilamê qedîm e
جبرگ يعني قال لي كرجي في راستيا شار بويا قال لي كرجي في راستيا شار بويا تشتكي اس بقالك دلشادم از ویجی ببیجم از نابیجم ام کرد دی پریشان خلقی جوی وورن ما خلاص که مثلا ناوه دبا ام خلقی جوی خلاص کن جبرك خلقی جوی جی بتنی مایه يعني خلق دولت را اسرائيل زانه بفي هاوي وي حتاني كنجي چونكي در دوري وي چپري وي همي كسين دجمني وينن داكو كنجي اسرائيل دبيچه لاواز ببا وي فرمانك دن سري رابه یک جوی کانو دبی چه گلی کرد کانو دوستی وی و دوستین گلی دناجیل وی هرمی و نهلن دبی چه گل نتوی دی هفته بکن. Ev kîjan nivîse, ev çi hatiye nivîsandin li serê gelo? Ev bi zimanê weke dibê çe Georgia'ya Georgia dibê çe me bu Gurcistaniye gele. Çi dibêje nizanim. Yani weke bêj Gurcistan hatibe nivîsandin. Erê. İja ya hevalekî dibêje dara dixwaze tevlî be ama min ji dara pêşniyazekî wisa nebîstiye. Tabii bir Ronî ji ber ku tu jî dengê gel golar dikî tu nas dikî hevalê me. Belê ez hevalê Erê hem jan roj nas dikî hem dara nas dikî. ez hemiya nas dikim û hevalên heyecanin Ama hevalên dara vê derê ama ji me re negotiye ez dixwazim tevlî bû ji bo yê em nikarin zoreyê li jî. Ha zimanê Ermenîkî ye ew. Dara ew nivîs a Ermenî bû. Ew baştir zane. Ronî haya tecrübê pirsê heye? Gelo sîstema parastina hewayî li Rojavayê Kurdistanê heye yan tune ye? Yani mamosteviya û dibê çi tu daxuyaniyê fermî nehatine danin. Dema daxuyaniyê fermî behata danin min ê ji bîvîsta tê ji bîvîsta lewra em nikan şîrove bikin. Ji ber ku daxuyaniyeke fermînî em nikan şîrove bikin. Rast e. Sîstema parastina hewayî ez danim li hin deran hat danîn. Belkî Amerîka ji bo parastina hêzên xwe danîbe ama dîsa jî balafir cesaret nakin di ser re bifirin. Ji ber ku ew otomatîk êriş dike. Yani dikeve nava parastinê ji bo wî balafirên Tirkiye zû bi zû nikare werin. Dron tên ama dronên Qesedê jî hene. Ew jî çalakiyên pir serkeftî pêk tînin. Ya li gabarê êrişên bi balafiran çêbûn, daxuyaniya HPG şaşmam yani. Têde behsa gotina teyare dike, teyareyên me dibe, balafirên me ama behsa dron nake. Balafirên HPG hene ma. Ronî te qet xebergir di ser wî? Min hemî destpêkê de şopand lê belê ez naxwazim wela şîrovê bikim rastî. Yani gabar deverekî maneviye tabii ez tefhem dikim. Li wê derê niha destpêkirine petrol derdixin. Ama yek jî tişta balam kişan dibe me êrişên şiyariyê pêkanîne. Çima şiyar dikî? Nizanim yani wextê imkan hebe merû êrişkê êriş dike yani çünkü ew mesela şiyarî êrişên şiyarî çalakiyên şiyariyê pêk nayînin. Dewleta Tirkiye rast lê dixe. Yani ew yani wexta şiyariyê derbas bê. Tabii ew wî meselê wanê navxeyî ye yani tiştên eskerî merû pir nikare bikive navê tabii rast e. Îjar teyare hene kî dibêje serheta re hatibê teyare hene. Tansu Çîler di nod û sisiya de got ê ku hatin êrişê Dêrsimê kirin balafirên Partiya Karkerên Kurdistanê bû herkesî henekê xwe pê kir. Tabii wê de internet nebû tu tiştek nebû yani. Kek roj Ronî ji bo te welet dara jî roj jî her du jî kêf wanştera tê dibe em jî dixwazin tevlî bin her du. Heyran ji bo min pirsgirêk nîne heval hemî kanin tevê bibe ama dixwazim berî hevalan tevê bibe ez vê mijara İsraîl hinekî zelal bikim. Tamam ez ji wan re link dişînim heta ew hatin tamam. Yani ev mesela İsrail mezeke dema êriş hat dibê çe cotmehê û hatê cotmehê. Hevallo ez wê hemiya lêborîn dixwazim min ev link tenê ji bo dara û roj şandiye. Jan roj û dara her du ez dawet dikim. Hevalên din ji kerema xwe re bimînin roja pêşemê. Roja pêşemê pir bi kêfxweşî li hemî heval tevlî bin. Tamam. Kerem Ronî. Dema Hamasê êrîş anî ser ji Gazayê anî ser gelê cûyî
وان دیمنین او دیمنین دما جنین جوی یه بریندار بون آنین هسیر گرت بون دیل گرت بون وکه پرچین گوشت وکه هاوی قصاب خانه داویتن سر عربین هسپادا و در باسی گازایی دکرن وی چاقی نتانیاهو در کد بر قامرایان گوت گلی جوی کتیه شرکی گلی کی مزن و اف شر ویل پیرا گو شر ام کتنن وکنه توکی ام شرکی مزن دانه پیرا چنداکی پیرا در باس بو داخلینیا کدن دا اف شر نام کتنی اف شرا وی خارطین سینورین روجلاتا ناوین وی گلک دولتا آوا بکه گلک دولتا تک ببه اف مثلا غازی بوی هوا اف جنین جوی بوی هوا ورن تالان کرن والحاصل اف نتانیاهی دما اف داخلینیا دا اف گلک سینوران بگهرین گلک دولتا تک ببن گلک دولتا نهوی بی آوا کرن اف نبلا سبب وجه بلکه اف شر غازی بنگاوی نهوچن حماسان ایریشی لسر جویا کربو لسر اسرائیل کربو لورا جوی روجی وشوندا قدرک جبوی روجلاتا ناوین تینیفساندن اف جی کرد تلاجی خودگرن پرسا کرد پرسکریکا کرد روجلاتا ناوین دا دبیچه یعنی گریکه دبیچه گریکه دیروکیه حتی نی اف گریکا کردس یا هاتیه گریدان و وی گریکه همان دمیجی روجلاتا ناوین جی بخارا گریدایه اف چاره سر نبه اف چاره سر نبه روجلاتا ناوین تو اولهی چنابه گلی جویی و همان دمی دولتا اسرائیل به بریاره آلی کردا بکه و کلیتا کرداجی روجاوای کردستانیه یعنی ایرو هر تش روجاوای کردستانی دا آلقیه حتی نی اف روجاوای کردستانی شتک چاره سر نبه پسکریکا کردی چاره سر نبه اسرائیل خیایه بریاره جبوی پاراستنا خواه همان دمی جبوی پاراستنا خواه خلقی درزی خلقی کردس اف رول امریکا نها دگرت حتی نی نها روجاوای کردستانی به هوا کی وی دری بو خیایه دولتا اسرائیل وی بده سر ملی خواه اف دیتنا اسرائیل و ترامپ جی وی دوی چرچوبه دابه گلک سپاس رونی جان روش بخیراتی گلک اسلام دارا تو چوانی تیش بخیراتی گلک سپاس هول بدران سپاس بو میوانی تجی رز حرمج بو هواله روجی جان روش زور سپاس وسلاوي من قال لك اشترى هيك روني رها ابراهیمی دلال سپاس هواله رونی هر تم گودار دکن از هواله رونیش میوش ناز دکم هم فکرن یعنی کرد ایرو نه هم فکر به او کرد بی چه بره هر خواه بکشه آره والله مثلا نتانياهو حكمة نتانياهو ده من تبلي فكري خانكن أجواج وده ترد فكرم هوال ودرانتني كومنتكي بتشوق اگر رخصت بدم سرگاره سرگاره ديمقراطم سرگاره كومنتكي كرتاز بدم بيجي نها اف هون زانن بالصالانه دولتا ترك مخابن بپالپشتی هزین کردیجی ایرشی گاره دکن نکارن گاره کنترل بکن زانی او مثلا گاره اگر آگاهی ته بیجه یا بالاخره کردان زانی مثلا چی مثلا او مثلا گاره او کو نها بگومن نفت لگاره تونه استرا بیجم اما دولتا ترک پاردون نه دارا گاره نه اما گابار لباکوری کردستان گابار باکوری کردستانه باکوری کردستانه دبیجن راسته گابار یعنی بندورا ترکادا اری نه از ببورین از مگو گاره مگو خواست سر گاره با گاره بیجم جبر کو اگر گاره با گاره یعنی جبونا وی تخوازن لوی دره بناو نفتج امریکا و اروپا را بیجن جبر کو بندسته گری لادای و نکارین چند سال لوی دره بگرن تخوازن بوی اوای هر نفت لوی دره هی پشتگیری ما بکنن پکه که لوی درخین تفگر آزاد تو باسا گارید کی اره مگو قای گاره با جبو خاطره بی اما دیو باکور بس نزانم یا گاره نه
قبر لباكورة دبيتشي الهرم بله زانم مگو قیل گاره تشتکی و چه بویه نا اساس لگباری اوجی کو محسوم کورکماز اگیت لودری شهید بو گبر یکی بناو دنگ علیوی مانوی هه دولت ترکی دست بیکر لودری پترول دردخه دبیجم پترول لودریجی گلکی کالیته ایجا لودریج برکو بارگه ها گریلا لیبو سال 2000 دا گریلا جی درکت او درکت بن کت کنترولا دولت ترکی چونکه حتی سال 2006 جی 2010 جی دولت ترکی نکاری بو بچه گاباره یعنی لباکوری کردستانه ایجا نها بریا هفته کی نوچه کتن آژانسا گوتن و داره بالافران لیخستیه اما بالافرین کیجان دولتی امزانن نورماله yani normala dibêjim ji bo balafir HPG got balafirê me lêxistine tamam yani hene tiştekî neva şartiye yani bu serî salekê yani Newrozê pêve meselen Heval Murat Kereylan jî got ew ê me heye yani tiştê dronê me heye dikarin dronê Turka jî bêxin erdê erî Niha şerê birastî jî şerê dron yani pir rolê xwe mezin dibîne yani vê ca tevgerê Kurd jî divî alî de birastî pir xwe pêşxistiye belkî li gorî meselen dronên me ne li gorî hêzên dewletên dagîrker bin ama digare pêşiya wan jî bigire باشه حوالی روش تو جی باخفه از تو خوازی از چند گوتنا ببیشم رویبری خسر کنگره سرکفتن یک و احمد شارته دا بو سرکماری سوریه وی ردی که روانا بینه او که نوچیه نخوازم دریج بکم سببی برزدی که جهنه دا یکی من نتوین لروژاوا نتوین جدا وکی دن سرکماری سوریه احمد شارا سبب دچه ترکیه او نوچیه هیه به طایب اردوغان را هفدیتن پکتینه آرمانجوی herkes zane yani Tayyip Erdoğan bu bangle kiriye و davet kiriye Arman Cavan peşi le revebriya xaser begirin ev yek heji mazlum kubani dibêje em ba Amerika Fransa Britanya re kar dikin ê ku navbera me û Şamê de navbenkariyê dikin evin hersî dewletin Amerika Fransa Britanya ji ber vê yekê ev bi rojan ez dibêjim Amerika eger ji Rojavayê Kurdistanê vê kişe jî Fransa Britanya li wê derê dibînin yani Amerika wezîfa xwe dewrê Avrupa'ya dike ji ber vê yekê ne meseleye tenê dewleta Tirkiye vê gavê êrişîme dike tirsa Kurda tune ye li roja tenavî eger Tirk nebin tabî wekî din kîjan nûçê hene ji wara bêjim ji bo mesela xwe nûçe bidawî kim şîrovê were bihêlim Mazlum Kobanî tiştê giring dibêje wedî ez sibê dikarim taybet jî li ser wî baxifim bar dikim rûportajekî du sê roj berê ye tiştekî wisa ku em nizanibin tune ye têda Netanyahu li Amerîkayê hevdîtina pêktîne kêfkêfa wî ye dibêje em ê sînorê xwe berfirehtir bikin ez bawer dikim ew qismê ku li Sûriyê dagir kiriye yan jî kiriye bin kontrola xwe ez nebêjim dagir kiriye çünkü hûn hez nakin bêjim kiriye bin kontrola xwe li wê derê dixwaze sînorê xwe çêke ew deryewan yani yewan bûye yani êwala dî hûn zanin êwanine dagir kiriye نهاني min ev qas edî ez gotinê ji were bêjim kerem kêjan roj نهاني از وگر مش بوي برسكريكا او برسكريكا اسرائيلي وفلسطينيان نهاني ازاديا ام ببجن شركو فلسطينيان حتى ايرو كر جلو حفتان ده حتى ايرو كر او يا نشر ازادي خوازيا نشتماني يا فلسطينيان جبركو افهريم دمكو جبندست اوتومان عثمانيان دركات افهريم تفدا نعم تبو دابشكرن وك دولتنا خوسر وكي دنجي قوتنك هي دبيجي كو ت نتواياك نافي خو فلسطيني تنا برسغريكا فلسطيني تاني برسغريكا كايديولوجية بعربي دبيجن وقف اسلامي تشتي وطايا تشتي تي وطايا كو مسلمانان وعربان بمبستي اف اردا كرنا وقفكي اولي وقفكي آييني Jan Roj ez bar dikim milletê Filîstînê tune navê coğrafyayê Filîstînê çi ye ew? Navê coğrafyayê Filîstîne û ev nava jî Ama ew milletê ku derê jî koçberin ji her yek ji derekê hatiye wê derê yani qewmekî bi navê
قومي فلسطيني نه عربن جي او جدبرين جدا هاتن او تا اسبي حسيب ما تفرستن زن اوا تي وقت وطاياكو از ايرو نتاوكي بينم فابريكاندن لسوري از ببجم ايرو لسوري ميچانو هنا ميچانو تبي ميچانو چي از بهم افنتاوا واما دست بكن شركي دمدريج نابلي بكن شر خسريا ماچاويان تبيجي ماچاواتشنا از ببجم افغلك السوري هي لوماني برسگریکا اسرائیل نب فلسطینیان رای برسگریکا اسرائیل ایدئولوژیا اسلامی رای ایدئولوژیا اسلامی آکو فلسطین تفدا کرن وقفه کی اسلامی وک جامعه که تبه بجی اف جامعه آمایه مسلمانانه یعنی یکی مسلمان کانه افغانستان وری دیسا جبوی فلسطینی شر بکی لو مانی اسرائیل دخوازه وهرمه جنوبا دابش بکه بس و جاره ده بچه‌هایی دابش بکه ده وهرمه بده خودی نوی رسن ایراستینی لومانی وینها ایدئولوژی اسلامی بنکوه و ایدئولوژیا ام ببجن اینتو پرستا عربی و ایدئولوژی ذاته ام ببجن عرب پرست شکست یا عربیت شکست لهريما سوري وباكوري ام ببجن باكوري جزيره عربي ثاني تشما ثاني ايديولوجيا اسلامي ما وايديولوجيا ام ببجن تركي ما اما پر بالکش د قرآن د جیب قاسی کو دزانم قبول دکن پشراست دکن کو ملت جوهو قومکی بجارته جالی خدای و هاتیه تعیین کرن یعنی قومکی پیروزه قرآن د اشتشی کوسه هي اما لوظیفه خو ارکا خانانی جی يعني بسلمان نورمال بشرطان دا بسلمان دبي بچاوكي خراب لوان نيرن اما دي ساجي دجمنيا وان 2000 ساله دوام دكه از دخوازم گوتنه که دبي چه علي هوال جان روش بكم يعني هون دكارن گوتنه جي هو دبگرن داراجي بله گوتنه لدن دمن نزدور بدم يعني جبالك دبي چه پسكري كمان هانم سر غازه و فلسطينيا و يهوديا ببيفن اما ام بيني كي زلال بكن يعني چه زلال بكن او خلقي ويجينا هوال روج يعني زمان او كس او ايديولوجي نكج بوي باراستنا خوشر دكن جبوي تنبونا اسرائيليان قتل يهودي حلال همبري ويشر دكن تفهم دكه يعني لاشيتين ناقره دبيجه يهودي او ايش بيدري دركذا دبيجه جوري سلام امنه محمد دبي هاتيه ودري نظام دخونا خدا ديه تشديه والحاصل هاتيه ودري شوي حزمانه لسر ما بدا سليمان نا چه هي جامي هي نه ما بدا سليمان الصخره اري چه هي جامعه اسلامي سر شكريه سر كدر شكريه لسر ما بدا سليمان يا كي خراكر يا دبيجن چه او بابليان خراكر و نتوك تذهسي قلتن برن كدري برن مسولي برن نوفاي والحاصل ام قالا اف حماس اف روحي عربي لفلسطين نكج بوي باراس ابونا خوشر دك بوي تنبونا جويا شردك مثلا اف حتى اف فام نبا اف كس بوي هبونا خوشرنا كج بوي تنبونا جويا شردك حتى اف فام نبا اف زلال نبا اما داويه را كردو ربنو پريشانو ارب مالا تكتيه تشما دهره مالا خلقي عربي بدمرينه كام هر عربي مالا خوامرينه او ميجي ششتنا كيد خوازي في ميجي ششتنا لورا امجي راستا قوتناتا سادي صد راستا تزاني جبرچن هم كردن ام ناخوازن تركاتو نبكن فارسا عرباتو نبكن ام حقي خود خوازن راستا بقوتنا منو واناجي يعني من الفيدر جارجارة بفلسطينيارا بوانارا يعني نتني فلسطيني عربي عندن يجي يعني ذهنية تاوانا ودبيجي قالت الفيدر تشتك بنابي جوان توني الدم اكيد هذا القرآن ده هي يعني بري اسلامي يجي جهول الفيدر يهبوني يعني مخابل يباركوا اولا هون كنت انا بن باندورا ايديولوجيا اسلامي دبيجا دويت اسرائيل وري اويتن دويت درياي دا
ورده بهلكشاندن قتلاوي حلاله قتلا كرد حلاله روجات نافين لهمبرج بوي في ايديولوجي بوي داعش حماس جبهه النصره حتى شيء والحاصل نظام ايدن قتلا في حد نتوي حلاله اما ازبقي مجرى مكابره ناو بام سر بسريكا كرد فيفن وزاني ناري لسر برسكريكا كرد جريدانك هيا از دبيجم نهاني شري كل رجلاتا نافين دبان نشري دابش كرنيا ونشري كي ام بيجن بدكاران اني دراني خاطوش كرنا لسر رجلاتا نافين جبوي اف قالن بخترش قال تركي بخترش وقال عربي بخترش ببار بكن نوصاي قال نهاني هريما رجلاتا نافين شرط دا شر نرخانه كردان بريارا خاجرت گوتن ام ایرو آلی نرخین رجاوایی دگرنه نرخین رجاوایی ام ایرو رجاوایی نه ما في جنان ما في مروفان ما في ايكولوجي ما في فضاي براستي د 13 سالان دا به هزاران ایسیس داعش هات نگرتن حتی هانی لکولان ایسیسک نهات کشتن به محکمه هذه محكمة شاشيا ما كردانا بجمن اخوة اولو يعني من الدنيا دا نديت يعني من او خاص شفت بنش ولاد قرامة يعني من او خاص تاريخ خويندية يعني بين صالة من مكتب خويندية من حمو دنيا قريان من نديت يعني مينا كردا بجمن اخوة او خاص حزبكن يعني شاشيا فرمازني ما يعني جنة مفروتن جنة مفروتن هر تشتي مفروتن خاكمة مسرجة كرنام ناني ددنوانا دارا افسر بالاندياكا نهاني ريزا نهاني روجافا دقلك تشتاندا بلايا روجافا جي تركيا بلنترا نهاني ام ببيجن بلايا تركي درزقرتنا مافاندا ورزقرتنا روجنما جريدا تركي هجماراخا جسدي سيو شاشة سيو هفته مخابر سيو هفته لبنان كلو بينجا باجاري ولاتي قبرص يكون نبندست قبرص خسار هفتي وبينجا ولاتكي وك سويد نودو هفته بنر تركي شخص داويه داي داويه في ام ببجن ترازويه داي داويه في بلايان داي هفتي سيو هفت لانا يعني ببجن بلايا تركي يعني اصلا تركي د ما في روجنامه جريدو ود ازاديان دا افرابورا دا يعني نبو دمه دركتي افرابوراجي رابورك امريكي يعني رابورك يعني نيتارا ام ببجن نيترالا نالجور ام ببجن داخازي كسي يان دجي عرباني يان دجي تركانه لو ما سربخايا سربخايا لو ما ازدبجم كنتنهاني قال لك هنا نرخنا ببيفي نافبري روجافا ونافبري تركي ذاوي خويا بك اشترك روجافا بقال لك تشتان كتا بيش تركي نها اسولو نافكرم جرى انسان لدجي دجمنه قدام شرشره اشتيا تزاني لما كسك من قبولناك روج دقيقه بدبريخه دما انسانك من ندا قبول كنا زوين هذا وقبول كنا انسانك بما بكوجا زويجي بكوجم يعني افراح يعني ما في باراستني هر كسك ما في باراستني هي راستا يعني نا كسك سرم فيجا داي كسك يريشي مبكى مع خو بباريزم يعني وانا دارا براي دارا از اجي تبدبم اما طلعن شوا يعني دما بري هنتوناتو مجي هما كيم زدت تشتكي وقت باراست لبلي جبوي ريفابريه زبقي از تو هوال روج ام هناكي شخصينا ام كانت اما داويه را ريفابريه كفسر وقتها ب او قالوك حوجه امرو في سربلن ب دبيش اف قوتنا ام دبي جان ازادي ام مروف جان ازادي وي حقي وي بدي حقي وي قوتني بدي لو را ايرو دولتين دبيش روجاوي قال لي كردس قال لك دبي تشا بري باكو باقجه قال لك ندس قريجه قال لك نمجي قريجه تناسكرن لورا ريفابريا روجافاي كردستان ويلا براستي تابي كي باش دك وساكريه اما بشخصي دما از فكرم وك دارا اجي جانا دبي تشا جارنا بوري ميجي تك دبي جم حيران يعني دو جنين كرد طالان ليد خستن دبرن ناف هيلن عربا ولغا زايد فروتن
و ایروژی دیسال بر خمارا دبی جه اسکان به مزه دیسال تبکشم جار جار نمروف خوان داد که راستی نابێژن تو نۆنی مەسەلەن بوی ئەوایژی ئەما توزانی هەنێکجی بڕاستی پڕێز دانەوانە ینی گەرەک مرۆز ئەو خاز ڕێز نەدە دژمنێ خۆشی توزانی ئەوژی هەیە ینی نها نه ینی ئەم زێدە زێدە بڕاستی زێدە مە ڕێزدای دژمنێ خوا از ناخینم بن سرناوا رزداینه از داتینم بن تایتلا یان بن سرناوه که از ایرو خدان نرخنه اوروپی ما نرخنه روژاوایی ما ایرو کرد تروریا و هرمه دکه اسرائیل هکه اسرائیل 7 میلیونی خواه با و بخواه اف پروژه بریوا ببرا لیش برکو اسرائیل دنیره که هری نزکه و جالی ایدئولوژی و کردن لومانی اف هرم ده پاشاروجا خواب دستی کردان وره کنترل کردن وره پیش خستن یانا پیشروجا اسرائیلی خطریک مثلا الپیشویه براو گوتنا مدا کرد ند خدمت پروژه اسرائیل دانه اسرائیل ده خدمت پروژه کردی دایه دویت انوی بزانن جبر کرد کارن 4 ولاتان کنترل بکن کرد کارن بکیمانی 4 ولاتان تاوی وان نتانه ترکی و ایران و سوری و عراقی دبکو کاربه هناك ولاطي وك ارمينيا وك جورجيا جي كاربه باندوري خال سرهبه باندوري كردان ايرو نه باندورك لشكريه باندورك ام بيجن نرخاهيه باندورك نه يعني براستي ام دنيفه دانا دنيفه واجهه دانا يعني اگر نخشا كرسان ميزاب كان يعني اما خاص اف تشي دباز نظام بيك يعني ابي يجي زحمه يا اخوانا دباوريا مدا ايرو 5 مليون كرد از ببجم ببراني ماكسيموم 5 مليون كرد بلكي الباجاركي وك اسطنبولي هبن هكا تقاربي سيستما تركي بوغهيري ايرو باجاركي وك اسطنبولي باشاروجا خوا دباكو ناسنامايا خوي چاندي كردي به افجي ننجات پرستيه جان روش اشترا بيجم چما نممكنه çünkü anha İstanbul nezi Ege'ye Marmara پاشی اگه لوی دری خطریه که پر مزن یا خزایی هست لدریا اگه اف مسئله که جدیه سانتورونی گراوه که لأگه لوی دری نها ولکان ده تقه به هفته که ده 28 چلور و 28-29 یعنی 5 روزان ده 5 مزن چلور افتوی معنی که ولکان ده تقه نها زانیار ده پانیکی دانه ev grav naha hat valakirin insan jê dûr dikevin. Eger volkan biteqe Çeşme, Bodrum, Ayvalık, Lwandera grav heta belki heta Çanakkale here hemî serûbin dibe. Heta İstanbulê jî tê İstanbul heta fay eger li Ege li Marmarayê xe Marmara tam biniye İstanbulê de ye İstanbul serûbin dibe. Ew 5 milyon Kurd li wê derê hemî vedigerin Kurdistanê. İstanbul namine pır xrab çêbiye îjar netene ew jî ew hulm gulma ku ji wê volkanê wê derkeve însan ji xeteriya jehrîbûnê ew ê birevin ji wê derê yani Türkiye weke xwe namîne hêza Türkiye bandora Türkiye ya siyasî jî namîne Kurdistan jî çê dibe bila dilê we rehet be êdî xweza li wan dixe nizanim ama em naxwazin miletê sivîl jê zerer bibîne طبعا اگر ستاتیوی کردستانی چه ببه براستی جی او همو ودگرن مثلا مینا کما هنا مثلا لباشور کردستان نه به هزاران است به 10,000 هزاران گله کرد لروشالات کردستان ل ایران هم بیجن یعنی پنابر بون یعنی لدر دور دی رویا بون جبو بغداد جبو ولات عرب دما هرم کردستان چه بو ایدی همو هات زفرین زانی وجد بيجم اگر کو مثلا نها مرو جبول سیاست دولت ترک یعنی گل برچیدی که مثلا باجر کردستان دا مثلا کار پیشناخه فابریکه ناوه که وانا که کرد ناچار دبن جبو پروژه وانا جبو پروژه مثلا کرد ولات خو بروین ویوایش کردبونه بقدن
سیاست وانە بینش بۆر کە هەر مەترۆپۆڵی تورکان لێ دەرێ سەرێخوا بە سیاسەتێ بۆ کوردبوونەوە مژول نەکەن وی ئەوەی هەر لێ دەرێژ بۆ تنێژ بۆ کوشتەبێ ساعت 5 سوبێ رابن و شەبێ 12 شەبێ هەرن ماڵ ji بۆ پەرچەکنانی ئەف سیاسەتی دەولەتە تورکە ئەما گەر سیاستاتویەک چێ ببە نا مەسەلەن ڕۆژاوای کوردستانی مێسکە پرانیا کوردن ڕۆژاوای کوردستانی هەموو لە لوبنانێنە لە دەرێدی نەهاتینە ئەوروپا ئەگەر ستاتوێک خۆشک چێ ببهێدی ینی ئارامی بکە بە ڕۆژاوای کوردستانی گەری یەک تشت خۆسەریە ڕۆژاوای کوردستانی چ بکە ئەو کوردن لوبنانی و کوردن وا دەرە ینی بتایبەت نابێژم ئەوروپا هەنێکی زەحمەتە مەس ئەو کوردێوە باژێرە وڵاتی عەرەبە هەموو زوو بزبرینە ڕۆژاوای کوردستانی پشتگیری بکات دەبێژم ئەف سیاسەتە تورکیە ینی زاني من اسطنبول وك ميناكاني از دبيجم ناني ونشاو دبينن كو خلكي من بيجي خلكي باجاري من بيجي هاواران دكنا و بانگ الكردان دكن كو ورن مجوان دزان و چتان خلاص كن ايني بهمان ويشه ويه قاشروجي از وك دبينم و باجار نمازنجي وك شامي وك حلبي وك بغدادي و ببيجن بلا باندورا كردان لسر باجاري ما ببه چتری باندور ایدئولوژی دن جبر کو کرد ایرو خودی ایدئولوژیا کنه اف ایدئولوژیا که روجاوایی وقت چاو نهانی خلکی باجار سوئدا درزی چاو بانگ اسرائیل دکن دبیجن ام دخوازن دبن سیوانا اسرائیلی دا بجین و د پاشاروجی داجی باجار نمزن وقت باجار شامه و حلب و بغداد و بلکی باجار انقره يجي باشاروجي دا وبيجي ام دخوازن دبن باندورا چاندا كردي دا جبركو اف چاند ايكو ام ناني لارد كن چاندا كردي باشاروج لك اخوي دن هيا باشاروج لك اخوي سردمي هيا مودرن هيا و چاوا كون هاني قال لك هاني خلكي رجلات نافين دبيجن ام دخوازن بچن اوروبا جبوكو اوروبا باجاركي يعني بشوقه وروشنداره و باجاركي مودرنا و نباجاركي ولاتنا مودرنن ام دخوازن جبوي بيشكتني بچن اوروبا جبوي مودرنتي ببينن وقال لك باندور وقال لك باجارين رجلاتا نافين د باشا روجي دا بخوازك و باندوري كردان لسر هريمي وان شي ببا ڕاستە ئەمە جارێ نام ئەم گەرت بەر هەر تشتی ئەم سنوورێ خۆ چێ بکەن ئەم وڵاتی خۆ چێ بکەن هێژ پرمایەش بۆیە کو هوند فکرن ینی ئەم گەرە بخوا ینی بڕاستی تشتێک پشت شاشی دبینم ڕێژ بووە ینی نەها هەباڵێ مەژی هەنە پراو دکن ئەمێ بۆ دروژیا ولۆ بکەنش بۆ دنێ ولۆ بکەنی ئەم بلا ئەم خۆ چێ بکەن چی شێمە بوانە هەیە بلاوژی خۆشخۆڕا چێ بکەن نا كو ام جوان رخباطه بكن يان ولاطان آوا بكن از دبيجن ناس فهم دكن بوشناتا تو وك كرد تو خدان باندور بي دي باشا روجيلا جبرت يعني فكرته شهرزاده فكرته شهرستانيه كرم كروني يعني از عيني وصا از باور كم توصل دبيجه يعني كرد وببا شوق اخوا بدا قال الهرمي افتشتي باشه وذات ندايه وصا جيبويه يعني ایرو روجلاتی کردستانی جوسایه یعنی وان چالکیان دست بکرن جیان آزادی گلی کرد دست بکرن والحاصل اما داویه را گلی کرد اف تشت خطا کیمه نخوشیا کمه کردا وسایه ام جیران را ام جخوار را دبی چه بشکلن اما جخلکی را بلبلن والحاصل ام گلک نکف في خطایی جبرگه چما قالوا بابي ما بركتن في خطاي بله وكا دبيتشا بوبون حمزه بيلوان حمي بوبون حمزه بيلوان ديل سين لو خد خستن والحاصل از دبي قي كرد حطاني نتوي خا بين توا كرد خلصنا بقى وهناك سينورين كردستان قديم هي يعني كردستان قديم سينوري وهي سينوري كردستان قديم جي قالك بي باراستن چيه حلب سينوري كردستان قديم ضايع حتى ويه خط خبر داده جاي كرمنج بنابودنگه بلكي متشدر زانه الويلي جميل هريما هوريان هريما جميل هورو تا تو خبر داده سر هلا چه بحراسبي والحاصل او سينورين كردستان قديم قالك
دبي چه برچاو بگرتن و بی پاراستن اف خیالا کرد به کرد بی خیال کرد بی خیال يعني تكون ببيجي حيرة معنا ديروك كيفني شما ديروكا إسلامي نظام تشي يعني ديروكا دجمن بهوا كي تقدر قبول كرنش فلان دري سينوري ويوسايا حتى فلان دري دس بيكرن اي ديروك جي اجي الغوري خا ديروكا قالوا بابي من آمدان هي ديروكا نظام تشي دبيجن هاد بيجن يا رقا باجارك عربية ديروك رقا ما باجارك عربية بابي من هبال روني تشتك ترى بيجن مثلا ها شد دبيجن قالك مثلا كرد يعني سياسة مدار جي دبيجن كرد خلاص نابن اگر اما نولو نراستاف قرم يعني دس سربرين خدانه نها كردستان ميناتا جو ام لسر بحر سبيبونا لآلية رشلات كرساني حتى همدانه الباشور كرساني ام حتى بغداد هبونه يعني تاريخ دبيجا نها ميسكن كامايا باغدا ایران باغدا حمدان باغدا نه عراق تشتكي وصل هولينينه ديرو كده عراق دي تشتكي وك عراق الهولينينه نبو يعني دبيجم كردستان يعني كردستان بويا يعني دبيجم نام بچوك كرن ميسكا در همو بوي عرب او آلية همدان همو بوي فارستان يعني نامسكن بريمن لعفرينه نزي اگر ولو بمشى لعفرينه بده ساله دي كرد دا نايلنك او دبي چه او سياري باز شيخي كردي مشهور بناو بودنگ میره بغداد ناوی چی بو یا گیلانی بو منما گیلانی بو گیلانی اری تدی سیاره بازه لباس سیارته و لهوارا مظلومه دچو tabii ki ez beş bawer nînem yani wisa tê gotin dema dayika me dike tengî digo hey siyarê baz mîrê Bexdayê li gaziya me were welhasil em qala demeke dirêj dikin eşîretê Kurd di Bexda ji navê xwe tê bax û baxçe ye û ev gotin etimolojiya wê ji kutê hûn jî zanin zaten nehêje wera bibêjim welhasil yani erebûna vê herêmê bi İslamê re dest pê kiriye rasta عربونا في هرمي بإسلامي را دست بكريه ياو يعني نا اما وي چاغي دبه نهايه ديروك نهايه نا ديروك بري قبول ناكن في ديروك قبول دك والحاصل اف تشتكي تفلهفياك كيه جرك كردز بركبه بالرك مروفين بركبه ركبي تنبه خونو خيالي وي تنبه جبرك نتوا كردز يرود بن خطرياك مزندا يعني نخودی مافن نخودی دولت زمانی وی قدخیه چند وی قدخیه و هر روش تی کشتن لورا گرک اوجی هین زیده خیالی خمزن بکه ببیجه مادم کی از yani daha kostengasiya ki mezun alber khodadım khayali ben ev jzaro ki khara mirasa ki bukhim be dert be eş biji beyle yani iroz gelek le harita Kurdistan edine rama mezun az can adnarım gelek avali men ave şaşiyet edike Hamedan inaxi Hamedan paytaxt Hamedan az qala Hamedan irkim ha az can advinim Hamedan netiraye yani halbuki Hamedan bajarı Kurd û Kurdistanê yê herî qedîm ji Amedê zêdetir qedîmtir e ji Amedê qedîmtir e ji Hewlêrê qedîmtir e Hamedan velhasil az biterama kekrûnî û ez dinêrim gonha paşarojê alî em ji jeopolitîk va paşaroj nexemme niha paşarojê herêmê nexemme ku ev herêmê bajarekê em bibêjin wek Eman nexemme ku tu vî bajarî kontrol nekî lê bandora te lê hebe mîna ku ev bajara dibin destê te de Wisa ma İngiliz wisa dikin British wisa nakin erê rast e heval hêz nur û tarîxê diyar dike hêzê te neben nînî kes te naz nakik loma me got şerê herêmê da îro şerê rojata navîn de şerê nirxane xuyaye nihanî Tirkiye rêya xwe vebjart rêya ku Tirkî ew em bibêjin rejîma Tirkî rejîma AKP MHP ev rejîma wan bervî çi diçine bervî îdeolojiya İslamî îdeolojiya Daişî ev îdeolojiya îro westiyaye û perritî tiştek tê de nemaye ev îdeolojiya ez dibêjim wê li ser destê Kurd û İsraîliyan bişke îdeolojiya İslamî wê li ser destê Kurd işte lewra mêzeke pir te danî noxtakî xweş yani îdeolojiya ke İslamî cihadîst te kevne qedîm heye
اردوغان جی ایرو بویه چه بویه هوا کی کریه شوبکری و ایدولوژی اره داکتیه روجلاتا ناوین یعنی ترکیه یکمین جار دبن کنترول اردوغان ترکیه دبن کنترول اردوغان دا یکمین جار او دا که روجلاتا ناوین و شر ایدولوژی دمشینه ایران کتیبیه ایران خلاص بو ایران جیده کت یعنی بی شر حماس الهمبری ایریشا الهمبری گلین همبرین اسرائیل پیانی ایران درکت اما نا ایرو او پوزیسیون و میسیون ایرانی ترکیه گرتیه سر ملیخه به هیلا رادیکال اسلامی دا او جی اسرائیل و باش دبینه او ایریشا اسرائیل نا بلزو چیک لهمبری ترکیه داویه دا لوی دره دو هیز شهر دکن اسرائیل و ترکیه هاتی همبری هف راسته داویه دا اسرائیل اول رونی گره پرسکیم بچین سر روای کردستان سوریه چتره جی خوازم وای بیجم نها مثلا هون دبین هدی ولو دی خویا کرن یعنی حتی نها یعنی ولو دی خویا کرن قی او حتی شمتش ورا قبول کرن هون چه دفکرن؟ نا دمكيه حتى شيء دمكيه تباوريا مدى پاشاروجا هر شيء تنا هبال راستا اما بیر نکن نه نسکن نه مثلا یک دو هبال آجی گو هزا ما زیده ترج هزا هست حتی شی اما تشتک ورا بیجم نه باجر مزن کتینه دسته وانه دا وانه خواب رخصن دکن هزا وانه هز زیده دبه یعنی اگر نه پیشی لوانه نیگرتن از نظام مولاتین دنیای چه دفکرن چه نفکرن اما یعنی براستی جی پر خطر سر کرده بنير ايسيس داعش هرمك جغرافي كنترول كر بقاسي سوري بقاسي سوري كنترول كر دنافبري هرد ولاطان دا سوري وعراقي دا هرما كنت بن دستي ايسيس دابو بن دستي داعش دابو بقاسي نزكي 10,000 كيلومتر لان اني ايسيس كاني نما راست روش اما بيراتا نشا او جهه دست داعش دابو برانياوي بيابان بو يعني افت جبلي موصل رقه بيراتا نشا جبلي موصل رقه وديرزور جي بچوك بو أبدني حمو قندي بچوكو صحرايك يعني جيان جنينه يعني راستا ابكك بدران چه باجاري شاني مدده رابري مدكي ev dîmenên nûne ê kevin nizanim artêşa İsraîlê şeriya Rojava êriş pêkaniye gelo ev dîmenê kevne ê nûne nizanim anha ketiye من نديدنا نعم من نديدنا اظن ev dibe ku îro be ابدوي بدوي هبال بدرن هاي جهه ممسكر د اخبار انجليزي ده ev شهر ما ابدوي بو لبنان خستيه باشوري لبناني Cenin bajarê Cenin na şeriya Cenin. جنين ehrê من الله جنين لفلسطيني جنين ام بيجن بن كنترول ehrê li Filîstînê ابو عباس ev başûrê Lublanê ne ev şeriya Rojava ye لوی داری مجی دماز تکه موشانی در حق جنین دهنک مجی تشتکی وصاحب وز نشاش بم لیبل استعمال نه آگاه دارم اما داویه را نال پشتی هفته جوتمه ایریشا هماسه چی تک چو لبنان تک چو سوریه هات الوکشاندن تک چو گازب عرده و دبی چه هات پلخاندن ایرو شهر همان دمیجی ایران تک چو روجلاتا ناوین همی تک چو ایران ایرو لعراقی جی نکانه خواه بپاریسه گلو کتیه پرساوی کانه به هندور ایرانی دا خواه بپاریسه ایران ها کتیه وی در دیوه غمی والحاصل یک ایرو روجلاتا ناوین کردی ویان نبینه زلال نبینه ولگوری وی تف نگره لگوری وی پوزیسیون نگره او کرد خودخاپینه بری ویاز باور دکم دمک دریج موسا گوتو بو داویه هرتش وی لگوری پاراستنا اسرائیل روجاتا ناوین بمشه و پیک پی لکردو مادم کی روش وستا یا تو چه سکنیه کرد یعنی آمدنه
اری نه تو چی سکنی چمانه حتی نه هم اسرائیل هوا رونی 20 چند ساله 30 ساله به حریم کردستان هی نویرانه بگوت نگیجی خو نیزی اسرائیل ببین روجاوای کردستان ودید إلهام أحمد جو بلي ببي إسرائيل ببي قالي جو عشتي أو نايت روشلاتا نافين وبراستيجي بابايا كي فكري وهر كسي راقوت عم بإسرائيل خاد دخابتنو خابتين ودخابتن اف هيزا PKK از ویجی ببیجم PKK وقتا بخوازه زود بینه تفدگره رادیکاله اف هيزا PKK يعني سري وي هرج بركة جان فداي هيزا كوسايا سري جي هر دبي يعني اوي بكا جبوي چد بيجم بترس نابا سياست كرنيا ري وسايا اما از ويجي ببيجم يعني از باور دكم دباش پرده دا تشتي ام قالك نزانن يعني قالك تشتي اسرائيل برزو لزگين مشان دما شهباي دما او قالي كرد لوي دري دبي چه هيسير هاتبو وتنديل هاتبو وتن شهبا و ادن چبو التلرفاتو لوي دري تبيرا وانا چنداي بري چند مهبري يعني وي دمي قالك تشتات المشان دباش پرده دا قالك تشتات المشان والحاصل ذات او تكلي ودمي هذا سبيكرن تكليا روجواي كردستاني واسرائيل ودمي هذا سبيكرن شي بالك قال كرد دي سابقه العامك مازال ركرا روب ما نهار روشا مثلا بر سر خبرنا تشري سر من بجي وقرا قوزاخي وادرا شرهم بزيد خبر روشا عفيني لغوري وهبال بدران خوازن ممكن بخوازن بداوي بكن الغوري از آمادم جبوي داوا كني از آمادم ممكن بخوازن از آمادم از يا آمادم قوتني خوي داوي بيجن ام قوتني من داوي يعني نام بحسبه درت كن روشا حفريني وچوره سر روشا كردن علبه وچوره سر وانا او ملت بدگره عفرینه از باردکم و لواتنه کی چه به دولت ترکیه وکشه کنترل عفرینی و بکه و دستی حتشی یعنی رهبری سوریه باشه دبن گارانتیا نتیوی بیده ملت وگره هزی ناو نتیوی بکه من دوری یعنی خبات کیوسه هه از به حسیام يعني ام لبندسته چتين ترك دكابين بندسته هتشه نولا نوسه باشه هتشه و قصده گلک هفدیتنه وانه بازاری وانه داین ستندن چه بدن yani sedi hafte petrola Suriye'de desteği kasede yani hem tiştene ev danustandın 2 sal 5 sal devam dikin ijar Afrinji jibo Kurdan xudi maneviyeteki mühim hunzanın jiberve yeki ez bardikim Afrinji ve mesela bazariye yani kontrola Afrin'i dibe ki her du taxin Halebe Şeyh Mahsud Eşrefiye از خازم ببیجم نهانی شوازا رجلاتا ناوین آداوین هین نهاتی وینا کرن رجلاتا ناوین تفضل سرسیله كسورة نتاني سوري ونتاني عراق هين شوازا عراقي آداوي وشوازا تركيا بخوا هين نهاتی دانينه إيران هشت بيبو او وك ماسيان اكتابوس هشت بيبو بي وي هاتنا برين هر هشت بي ايراني هاتنا برين ايران نيتار بو تركي نهاني دهاواري داي تركي قلكي بدلي خاقرتي وبزديايا تركي نزاني دي تشببه لرجلاتا نافين و اف آمدهين كل سوري والعراقي تشيد به اما خطركي مزنه جبوي فكري راديكالي اسلامي وتافي وان تركي بخوا تافا في جروبي بويا نا بخوا تافا في امبيجن في تيمي بويا و ال همبري وانجي كرد واسرائيل از بخوانا خوازم تركي اتخوازم الدكتاتور الكدر دكتاتور تشبه بلوي دري راست انسان تكشتن مثلا دا علي ابوري دا روش بر زحمه دباس دجمنات بيجم ولاتين دجمنين ما حتى كو دكتاتوري با چترش ماره ميناك روجاوای كردستاني ميناك باشور كردستاني ميناك نها ايران و تركي جي اگر اردوغان ببا دكتاتور تم خواب كدكتاتور از ولد فكرم لغوري قازانجي ما كرداي بايفا كداوي بريكو كاكروني ببايفا مروفي
مروف کرد این نوجان مروف کردی سردم کردی حسنی ایکو نهانی لسر ارده اف مروفا گرگا مش بیر نکن کو پکه اف کردا آوا کر پکه اف مروفا آوا کر دوی ام ویش بیر نکن اجي چند گوتنا بکم ماموسه کرم که سپاسیا دارا دکم و سپاسیا جان روش دکم من هر دهوال جیج من شوپاندن دم اون تبلی ماموسه بدران درد بو من بدیت نواز گله که خوش بوم زبقی داویه را ام گره کرد یعنی جبوی گوتنی داویه زبی بویشم از گوتنا دارا دمک دریج اجیل سرد فکرم یعنی دما مروف دبی چه تو وقت پیش روزه که بخوازه تو آوا بکه گرک تو نه که پاش روزه جبنه جیمینا کا بگره ام لخلاصیا کرد نره حتانی مثلا کرد چوا صدام کرد لباشور کردستانی بو خودی هست چی بو برکه صدام هولی در کتولی راسته ایجاری اوجیم ببیجه دبه یا اف تشتکی نهاتو بو پیوان هما نک من نکاد مروف نکانه میناک بگره ایجا تایی رو هم روژاوای کردستانی بنره روژاوای کردستانی بنره همان میناک دیسا یعنی درا بهار و گل چیچک و رحان لی هبه تو هر تش دبی چند نال و جیو خدایه درا کاوس و کایران لی هبه کرد وی چاقی گرک زول تل بگره و زانه به چه بخوازه یعنی ایرو اردوغان بر بیوی روشه داره از دمک دریجه سیاست ترکیه دا ویدی بیشم جگلی کرد راش سیاست من دای کرا بردن اردوغان بپاریزن کردنو دنگی خواه بدن اردوغان جبرگه اردوغان سرب آنجا کرد کانه بتشتکی بگره جبرگه جمافی مروفا جنرخین اروپایی دور دکوه دجمنی وی پرده به اردوغان ترکیه حتی نها به شمسیه ناتو سرنگایه به هیز اروپا سرنگاه بو ولی حاصل سپاسیا واده کم وزویجی ببیجم ام کرد دیرو گرک جهر دل برحم بن کردی جنیاران را دلی وی برحم بو کرد را دلی وی رحمه وینیم به او کرد به خیره شیر حرامه یعنی جبوی من حزبنینه یکی جبوی وی دعو دوزا کرد و کردستانی گوتنه که باش بکه و سری منه چاوی منه سلاو ریس هبان واجی چند گوتنا بکم لسر پرسا تیستو فره پرسه کی پرسیه یعنی یا راستی جرونی پرسیه اما به دستور رونی از برسه بدم یعنی قاشو بسی هوزات رویبرا هفسروکا کجه که yani li dijî Amerîkayê axifiye û yekbûna Tirkiye dixwaze hevan tiştekî wisa tune ye. Ez were bêjim tune çünkü hemî daxuyanîn besî hozat ez vê derê tînim dixunim. Besî hozat divan salê dawiyê de weke hevseroka kecekê tim şertê esasî datîne. Heta mafê netewî ê milletê Kurd ney nas kirin, ney qebûl kirin, yekbûna bi Tirkiye re nemimkün e. Jiyana bi Tirkiye re nemimkün e. Wana gotînê wî ne min hefteyekî berî jî xwend. Hatta hevdîtina bi Tirkiye re nemimkün e. Heta mafê netewî ji ber ku em ji bo garantîkirina mafê netewî ê milletê Kurd derketine serê çi em têkoşî. Wekî din armanca me çi ye? Ha, dijberiya Amerîkayê, dijberiya hêzê NATOyê ev normal e, hevan no, şer e, pevçûn e. NATO weke hevalbendê Tirkiye yani duyemîn hêza herî mezin an NATOyê di şerê li dijî PKK'ê de Tirkiye ji NATOyê pir piştgirî girt. Ji Amerîkayê alî istixbaratî de piştgirî girt. Di tesîmkirina Rêzdar Abdullah Öcalan da piştgirî girt. Di gelek meseleyan de. Ji ber vê yekê pir normal e rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê di ji beriya xwe beyan dikin, ji wan re dibêjin hêzên hegemon, hêzên emperyalîst ev pir normal e. Ama çi dibe dem dewran diguhere îro hevkarê hevin li Rojavayê Kurdistanê. Li Rojavayê Kurdistanê mantıqa ku ji Rêzdar Öcalan derketiye yan ji bûyî xwe xwedî dikin, bi felsefeyî xwe xwedî dikin, hevalbendê herî mezin ê rojata navînin bi Amerîkayê re. Çima tu dibêjî li dijî Amerîkayê de axifê tiştekî wisa tune? Siyaset e. İcab bike tu gilî û gazincê xwe dikî, dijberiya xwe beyan dikî ama ez vê jî ji we re bêjim Kurdan ne proje Amerika'ya, ne proje Türkiye, ne proje Araban kabul kiriye.
tam berovaji Kurdan ve ki xeta siyemin proje xadani orte anha Amerika'yı proje Kurdan kabul kiriye. Ev pektine. Avrupa'yı proje Kurdan kabul kiriye. Tene Türkiye kabul nake. İjbuivi Abdullah Öcalancı Türkiye'de bece arkadaş tu projemi kabul ne ki malata kharadı be. Tu zani yani. Kabul diki bir ke kabul naki ne ke. Ez girtiyeteme, ez hapsiyeteme. Tamam. Tu zori limit ki ta projemin heye. Madem tu hati berniki min. Tu jmara de beji kar çare ki bibine ez lavat kim, ez ricat kim çare ki bibine jbo hevali khay. Madem tu setke işlere bejim aştere proje. Vake dünya alemen bejin. Tu viyet gibi ki nakine ya. Devlet Türkiye hana da be projevi. Çi be daviyede. Ve disa projeye Kurdan ala rojata navin ev pek vere. Edi devleteki ser bixoye. Edi duse devletin ser bixone. Revebriya xasere. Edi ev dimine paşi. Ama ez dibêjim hevalê tiyestut tu neheqî ev 3-4 salin meyla revebirên kecekê guheriye. Henekî siyasetê teqî bikin bibînin ji kere baxire. Baş e? Heval Bedran bi Kurtiya gotina xwedayî bêjim. Ev kesên wilo dibêjin ez wana fêm dikim tu zanî mixabin kîne. Ew kesên pa Kurd û meselen gel hevalê dî hene mîna İbrahim Helîl Baran û ewana hene wan jî teban bandorê xwe heye medya. Wana bi rastî bi awayekî wilo nîşa didin ku tevgerê azadiyan jî rêber apo Kurdiniye naxwazin, an jî mesela Kurdistan bûnê naxwazin. Yani vî awayî dizanî ji bo siyaseta xwe û berjewendiya xwe va gotina didin mejiyê însanê Kurd yani. Mesela berî du şeva min gudar kir İbrahim Helîl Baran rêz û hirmet min bo wî heye dibêje seroga po Kurdistanî naxwaze Tirkiye dixwaze Türk be. Yani bi rastî bi vî awayî dibêje yani. Yani gotne wane yani wilo den mejiyê insanên Kurd ew dikin ku tevgera azadî Kurd û Kurdistan bûne. Em jî ji wî pirs kir me got tu dibêjî dema seroga po çend tu ka birê te xwişka te we çi ket daye ji bo Kurdistanê hûn herin partiyekî Kurdistanî herin çiya herin ji wê derê partiyekî ji xwe re ava kin wê derê xebat kin yani kes pêşiya wan nagirin ewlo. Niha rast dibêjî tu çima problema 7 salî ya problema 200 salî ya Kurdan tu tînî dixî ser pişta însanekî hepsî ne wilo ya? Her tiştî ji wî hêvî dikî. Wextê ku Rêzdar Öcalan di salê te de bû 30,000 însan bi mirinê pê ve girêdayî bûn. Perwerde da xelkê û felsefa wî hebû. Ama tu li dervayî tu 4 însanan nikarî bînî keleke hev tu radibî dibî çima hanake ya çima mîna te bike. Tu şert û şortî wî zanîn çawa ye. Tu zanî di destê kî de ye. Tu zanî hêzên NATOyê, Amerîka, Ewropa, İngiltere, Tirkiye çiqas li pê digerin. Ev 26 sale yani maddeyên ku li ser wî neceribandine tune ye. Ev 26 salin tejîta ku di nav da ye du roja bîne serê te tu cirifî li hewayê. Yani merov henekî wefadar be, rêz û hirmet bigire ji însana ra. Yani zanîna me ya netewî belkî jî yani ji ku derê hatiye kifşe ji ber vê yekê merov pir zêde zalim nebe baş e. Ya dibe ku ya însanên me mesela bavê me dibe ku Alzheimer be bavê me dibe belkî henekî nexweş keve bavê di malbatekî de bavê me re wisa bû merov bavê xwe rencîde nake. Merov navêje holê. Merov xwedî lê derdikeve. Dibe merov bizanibe madem ki tu neteveperestî êma ez bixwe ne neteveperestim. Ez perestî hez nakim. Yani dara belkî neteveperestî êmin ez mirovekî cîhanî me. Mirov hezim êmin Kurd, Ermen, Asûr, Arab, Tirk ji bo heval Bedran ne tera bêjim ez neteweperist nîm ez neteweperwerim tu zanî ji ber ku ez dema ez bêjim neteweperistim ezim herim ser axa gerê hemû neteweperist niha hinek hene la hemû ew Kurdê ji xwe re dibêjin neteweperist hemû jî li Ewropa ne yani însanek bêje ez Kurdê neteweperistim diçe ser welatê xwe em li welatê dinê li welatê milletên dinê jiyan dikin ger em neteweperist nebin ez neteweperwerim ez gelê xwe hez dikim dijminê xwe hez nakim bi rastî ez wilo difikirim yani bila her kes aşina be rast e ez di rêz hirmet digirim ji te re axaftin wan kesên rexne dikin
بلا بچن mücadele bikin. Yani hun YouTube çedikin. Hun çıdbejin iyi günler çıdbejin iyi günler Kürtler. Merhaba Kürtler. Yani mehaneki hep Kurdandıkın. Yani hakikaten ne usaya. İbrahim Halil Baran mıkır mivan. Bernamamı da mivan buji. Yani tamam Bernama yeken bu ama emserakfin. Mesele çima tu bi Türkiye hitabı Kurdadıki. Mesela hakikaten tu ne ki? Hevalindin belki hakkı vahebe belki kurmancı olan terena ki. Ama arkadaş Kurdiyete jiyan baştır. Tu pır hoş tıkarı ki hitabı Kurdadıki. Çe hakikaten heye tu mantıqa Türkiye nava civanın Kurdan da peştiki. Hakikaten ne tu ve çandu kültürü biçini nava Kurdan da dibin navi netve perestiye. من جويرا قوت اما تزاني يعني رينادن يعني براستيجي مگو نها تدبيجي مثلا راستيا كي دولتها ترك بتشكيليه ولات الناتو هي اوروبا وحموانا الهمبري ريبرابو شركريه جبر شم برسكر دبيجا او دبيجا او جلان بروجا امريكا نادا قبول كره اي مگو بروجا امريكا چيه دبيجا بروجا امريكا دولت كرديه ما بروجا او جلان نه دولت كرديه تمام مگو کی گوتیه پروژه امریکای دولت کردیه کی گوتیه دقیق از سرا بیجم او دبیجه ابراهیم خلیل باران دبیجه ya eko tekiliyevi ba Amerika re heye şagirtini öcalanı. Eko te rast ba Amerika re tıxabitin bi silaha Amerika şerdikin askerin öcalanın. Tu çava dikari biji proje Amerika ya ki ba Amerika re nava hevkaride rojata navin. Öcalancı nava hevkaride tu çava ya aval yani Rojava'ya Kursani herkes zani PKK Rojava'ya Kursani çekir yani ya çekine başlar ya. Abdi jehevay vahat jiki perverde dit şagirte kiye işte çuma aksarat bir proje Amerika ya proje Amerika hep peşi yazı mazlum abdit ki çuma emnizanın proje biçiye ve he yani proje şey bu kurtu kurmasi bejim pe au si awana ya au pa kurd ma kurte nizak ki hizmetek kijan partiye kurdi dikin yani brastici yani bivi avay twazın yani gele derdora tevgera azadi kurdin tevdora azadi Kurdistan vi avay şu dur nezi xob kanu jwana dur buxna ya arman cawane yani tamam tu çen gotana vejaroni az bejim az am şahsan nikaş nakin mecgra bu açtıkın yani mecgra bu da şahıs tabii ki yani ki bu xaze kurmancı bu afet ki bu problem avane şahıs em nava ne bejinci baştır ama o mantıqa kuşxora da bejin neteve perest çar insana nikarin la Avrupa'yı bilincem hev nikarin çünkü hevudu tandedin hevudu rencide hevudu küçük dixinin xwa mezin nişan dedin xwa ser hevalê xwe re nişan dedin mütevazi ninin diliniz ninin عجيب من الدنيا دا نديت يعني تو برس والله خوش يانك يعني من اب نديت يعني از چند گوتنا بگم و پر خاطر جواب لازم گوتن ود که و مسئله درش بکرم که از دسپیک از به قیمرو باخ شخصانه که ویم باش ببه از وی ببیجم یک آدو دا yani ama 3000 insan lüvi gudar dikin heriş dike yani çamam bahs nekin yani mgere mecburun bejin yani ne 3000 insan bu dike dibeje apo Kurdistan bu ne naxwaza apo Türkara ew dike yani ça dibejin em deng nekin yani dibeçe bira yani dibeçe emen aji çapemenya Kurd desti rexisina tevger azadi da desti tevger azadi da mezin brawji yani dibeçe rojnamavanın van rojnamavanın van ajansana bira bir milli da üç kar qabat bikin والحاصل او persawi we an we anzanım jimbu mer bu havala an we havali disaji gringe yani demek edreje nahu haqasi ser peyvi hezi davi galiba ve biçim haqasi emhat mulsevi men niqash kir daviya ji demek edreje siyaset medarên mena û hatta jî îrojî dibeçe hemberi Amerika erişin mezin çediken anti Amerikacı mena gelek kurtun avrasacı mena gelek kurtun dan veda em ve rasiye ne binen em kor dijin lebele ronina xaze kor biji
اما بسی هزاد نه بسی هزاد دمک دریجه دوی ملی دا داخوانی انگلک بخورد ده بانگوازی لخلق دملی بکردکی پیون لخلق دن کرد لحمی خلق کردستان بانگوازی دیگه داکو زاروکی خود پاریزن کرد بکردی با آخفن دوی ملی دا ایریشه که مزن آسیمولاسیونی لسر گلی کرده والحاصل نه از بخواه قبول اکم اما دناف مدا والحر هیلی مدا انتی امریکاجی انتی امپریالیست لسر بوی هوا ایریشی دبن وان نرخین نه هنکی هزه دزن روجاوای کردستان ایریش سر و کسانا لوا شخصیتانا هنن کی ایریشی دب سر خین جیوا کسین هاشو دناف مدا پدا پار و پیرا هنکی منا هنک افراسی جی منا اف راستیا که ام وی راستی نبینه ام لپوزه وی راستی نخن و پوزه خواه هین تخن آف نگیمه و هین دریج بکه ام ناده حوجی الپوز خن ببیجن هلو اگر امریکا نلوی دریبا نها دبیت ایش yani şengale kadın hal başvuru Rojavay Kurdistani çiba çar ne yara ve behevra iriş bikra çar ne yara راستینه yani ev rasti jil hole heye Slav u rez bo hamya الله خاطر جواب قاصد tamam ezji ما موسته Slav rez dara Slav rez هوني اما نرى ام حمي بيورد için بس ام حمي بيورد için دچی کدری تو مجیدا دیلی چی کو بیله و جان روز داخفه ام جی دو گوتنا بکم خاطر بهوره بخوازم فرمو دچی کد دروی جبهه تریکینی شرم گرامبو دبی چه گوتنک بچوک هیل سر جبهه پیوا جبهه پیوا انی جالی اناتومی و انیه اول تاني اناتومیه لی پیوا فیزیکی يعني بانجليزي دبيجن فرونت بكردي نابي بيشانايا نه چپر جبهه دستورانی جراجرات دبيجن برای شر برای شر يعني پیشانه جی دبه راسته tamam پیشانايا ya heval pırstıkır az direjnak mesela du gotunatkim naha hevanno hundibijin öcalan gotiye ya çareseriya min ya çareseriya Amerika'ya tamam veya rayadareki dem parti beje belki emnizanın kiyeji ama çıma hevlde de Rezdar Öcalan u Amerika bine hevmeri hevedu çünkü mecde ve Öcalan tişteki usane bistiye rayadareki gotiye navijineli oliye yani 4 saat hevditin hatiye kirin tene basawi u dijberi Amerika'ya tekirin ama disa diserda esped hasim ku Rezdar Öcalan ji hevalê xwe re gotiye eger bi dervara bi Amerîkayê re tekilî we henin bidomînin çareseriyên alternatîf tim amade bikin veya agahiyê rastin me bîstiye ji ciyê ciyên ji were dibêjin yani rêyên alternatîf ava bikin tenê li ser vê çareseriyê nesekinin rêyên cuda bigerin ji ber vê yekî ji wextê ku Öcalan ji Tirkan re dibêje ya çareseriya min ya Amerîkayê ew cûreyekî tehdîtê ye jî yani dibe حد خزانه قفاله دخواه همان tabii yani hun projamın eğer kabul nekin mesela jimin derbas dibe aha keremkin rojata navin seru bin dibe Anadolu seru bin dibe hun dibin veke Bagda veke Şam veke Gaza aynı usa dibe hun dibin veke Gaza idi problem avaya dibe eğer hun kabul dikin verin ser masaya yani ek uçuya bernigi Öcalan ise devlete Türkiye ku hatta naha 6 sale ne çiye Berlingi tü devleteki Türkiye. Herkes reber aponas bikat. Herkes reber aponas ki naz bikar roja ke gotneki seroga potne kitabın seroga bojil vederine videoyu tüne lehemberi Amerika haberda paşe tişteki dine. Dama Amerika ket Irak'da PKK çelwestek dijivi Amerika ne kiri yani beş az ledjite mutakabul nakam az etem şarita bikam. Yani tişte ulotu ne bu yani. Nake دجیانی ده من انسانی که بقاسی Öcalan مظلوم عبدی و سیشاگرتی وی حول ده به دردور را تم çareseriye ki bibine. Em Türkiye ra dibêjin uzlaşmacı. Uzlaşma dike. Yani hemî rê û rêbaza ve dike ji bo dîplomasiyê bikaribin yani natirse. Ji xwe natirse nabêje ez têk diçim. Kî were dibe tamam were baxfin mesele çi ye?
bi dijminê xwe re jî dikare biaxife. Ji ber vê yekê ez wan aliye da ez hem pêr axifî me hem tecrüba min heye ez bûme şahedê siyaseta wî dema ku li derve bû. Yani emrê min têr dike. Ji bo min şopandiye, siyaseta wî min şopandiye. Ji em binêrin ka millet basa 15 Sibatê dike, em jî bi heyecan li bendine ka wê çi derkeve ji vê pêvajoyê ama ez bawer nakim dewleta Tirkiye proje wî qebûl bike, ez bawer nakim bi ser bikeve. Pazde me ev dibêjin serogapo evê wî heye ka min bibînin. Em nizanin çi dibêje. Em nizanin şertî wî çi ye. Em nizanin ki. Ya heta tiştekî denekê em nizanin. Belkî vîdeo amade kiriye şandiye. Belkî bi hevalê xwe re axifiye jî, zemîn amade jî bîye. Em nizanin. Gelê Kurd îkna nabe. Tu kes ez jî Kurdekem rêber apo an jî rêzdar Öcalan dema ne azad be. û ji Tirkiye ne derbe ez bixwe bi tiştekî îkna nabim. Qediya. Bravo. Bravo. Ev gotina rast e. Ev gotina dawî gelekî rast e. Ez vê anekdota dawî bibêjim û xilas kim. Dara binêre. Ev bu heftê û heft cara dibêjim ez ê dîsa bibêjim. Yani Öcalan di vê zanebûnê de ye. Di çîroka Prensê Piçûk de Prensê Piçûk diçe ser evekî, gezegenekî, planet. Diçe mîrê wê planetê li wê derê ser kursiyê xwe rûniştiye li tavê dinêre. Prensê Piçûk jî re dibêje tu çi dikî li wê derê? Erka te çi ye? Wezîfa te çi ye? Dibê wele wezîfa min ew e wextê ku serê sibê tav derkeve ez ji tavê re bêjim tavo derkeve. Tav derdikeve û wextê ku bixwaze biçe ava ez jê re dibêjim tavo biçe ava û diçe ava. Divê erka min wezîfa min ev e ez qiralim. Prensê Piçûk jî re dibê baş e tav û hat û derkeve û tu jê re bêjî tavo dernekeve wê çawa be dibê wê demê qiraliyeta min dimire. Yani tiştê ku bibe û tu jê re bêjî nebe wê demê ew tişt dîsa dibe ama qiraliyeta te dimire. Öcalan di zanebûna van tiştan de ye. Eger bizanibe ku gotina wî nagê ji adrêsa xwe, bizanibe ku gotina wî nayê cî zirarê nade seroketiya xwe. Rast e. Mirovekî hêşmend e. Xatirê we hevano gelek spas ji bo tevlîbûna Zor we spas. dara Gelek spas vallahi şevcîme pir xweş xeber da bi rastî jî. Gelek spas bo we hemiya. Serçawa.